mani teman kainge sa ayelak pa Hebrew chapter 11 verse 32. Hebrew chapter 11 verse 32 hado da teman chama leguna. Hayang any other hangsen nyeya ilak. Hangchingna jijun Barak Samson Jephthah hayang David Samuel hayang hibalang. Iman se jiang tewa ngau ne ima hibak yuwangak. Hado ma lainyan ba ibu hado ngiram. Hebrew chapter 11 verse 32 hado ma. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophet. Hado lan inesh ima ada hibak ginang sa hado lainyan ba hado yangi. Hado ma mabu atenglak palang i hado mentun bunginang. Yade Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, yade suita nam tai yade mention gurishe. Itu kan laga biswas bi kobole amige time nai itu tai itu kushi. Itu kan bi isu osore biswas rakakan ase. Aru tai bisi agere tai koi gena aise, amigan honi gena aise. Aru tai itu kan suita nam tai mention gurishe. Kile Bible de chok likhibole bishi ase holebi bishi likhibole aro chakana thakan china aro tai aro itu kobole itu laga hisab tai itu koshi holebi amigan hotai honi gena aha amigan itu olop honi gena jabole monase tewenga upayangi hado temana chaibu mani bohatma temana hado adengla pu hayang yelak pa hado shiko rahaf pungamu hado o kawang kadalan yoma cha sibu bane iyo adengla pu ma umbu hado tamana rahaf jang chayangi hayang adengla pu biswas fe yere sadande idudo amihan ansin sukuba neti khalaga idu ekta ase amihan hunigna aise sukuba neti ki holebi idudo ase apni bra chana aro apni biswas kurina rakha itu do ekdin apni ba dikhibo paribo itu laga biswas itu go boy apni ba ekbar bi dikhana hoilebi tate do kinaga hoilebi ase apni laga mon le jani roa itu hope belief itu kan miligana itu faith itu because itu amegan phuni gana aise aro itu faith itu biswas adenglaku hadawa jaibu gaya bayanang setamanda kawangawa hadu ibona hadu tamana jai bayangi Roman chapter 10 verse 17 ma hadu iyamana faith come by hearing the word of God hadu adengla pu kawangau jaibu gaya hadu bayanang shadu ibuna hadu kiya tamana hadu kawangau hangsin tamana senga jaya mongdo onga ya ba hadu wanda tamana hadu adengla pu hadu tamanda bayra he hadu adengla pu nang ayen mo oga hadu adengla pu yinang gama hado da kada si inayo hayang bu hado adengla pu kaya hado kawang ngau kaya hado kaya taman ayen lengnang hado taman na chaya bayangi tengi tawo sokono wa hado chikyong hado jang ihuna hado ma lainyan ba iya hado kadalan hok men i bayangi hado mubu wangba iya mention membu chikyong hado jang da tamal lehuna Amian ba hunigena aha Israelites taikan Egypt olai gena ahi gena rahaf aro cherugu wal itu kan sok tai jidi gena ahi gena Joshua ba loi gena ahi gena taikan kita Joshua ba lit kuri gena itu cherugu taikan itu jidi she itu bichire taikan tate thaki gena ja bichire Joshua bi muri ja bichire taikan logode ekta leader na thaka boi jese itu laga time de aro taihan laga biswas bi harai jese Israelan iman hado adengla pu ginamba iman voiba ginamba iman kushide ngopu hibak chano enge hado wan teu ba hibak ma churches hado imana voibu heyanga teu ba hibak awang ba hado churches hado Gideon hado wana hado iyo kada se niklak na hiwang bu iya lang se yonga inok nokpong yong shui bu nokpong bu heyanga iya yonga inok bu akamba
Heyanga wonginang bukada, heyanga ima shengai manbuginang bukada, kadalana ida ibu kada, hado chition I ngoyangi. Heyang boy kawanga I tuna yabu, heyanga kawanga I juice nembu, hado nginang. Hado chition bungawda lewande, like abani hanbi idu iniga tagibo bare. Ani judo ekun noy, ami hanlaga kandande, ami hanlaga korde, ami do meaning ni thaga ekta manuase. Ami ekun kurubo na baribo, pabana tagibo bare. Holibi isoba abni ekta falkam kurubole, abni idu dunia de panai dialase. Idu isoba abni ge choose kurigenase. Idu aci ami han idu chani bolage. Chityong tai laga life te sadende, isoba tai ge choose kurise. Itu laga time de, Israel kan tai han ge leader ne thakigena. Kushi thaga damde tai kan aro isu ge biswas nuguri gena manukhan laga pal idu idol worship kori gena thaga damde kawanga tauba hibak ma kawang mungmeng busine kawanga iman Israelana Midian lan yakte phayani Midian lana iman da wangbang yet rule ne menyangi iman Israel khatalan Midian lan under ma 7 years mo obayangi heyanga iman no mai yumo ba iman mitian lande nyambu chingna lowa daibu long phangma heyanga phawnu yingjong ba iman nyuibu ya panja no yangi kawanga iman da semai bu ba nyujeng iman buhi balande mupha angbu te ba kanan ka do te ma bu muhiman ngai bu ka do hado ka do ma iman nyuine idamba imano lowa daibu long phangma nyuye heyanga iman da hambu ka malepu eleklan mitian lande ha iman joonga seusibu ya panja da kawanga ya apa yang di hangsina imana kawang da dengilak bucingna kawang da yinyam bucingna kawang da ibu iba kena angbu kawang imana pi mai bucingna iman tewa mitianlan yak da kawanga wang bengit pada yang di tewa hibak ma hado jidium kawanga libu ya panja ngina hado kawang wenji jai obo teman tebu ya pan mo abe kawanga temana hangine melak temana ineyo hado kia kawanga sepa bengema hado makalalan ma siusinang teba yang handa teman jepe lagang hado kawang temana jenda te itu yang kawang de kenbu kawang de yobe kenbu ma tengah kuma teman jenda ngolak yang hado ngau hado temana ni onang hado hipak jama jidiom de kawang ida nyityangi heyanga hado teman Judges chapter 6 ma ngiglak jidion hado ijeng bungaulan chapter 6 ma wanga hado ngoklak tema jidion pe kawang songkwa bayanga ida ngau ya panjangina Judges chapter 6 verse 12 te yare idu likhina se when the angels of the Lord appeared to Gideon he said the Lord is with you mighty warrior go in the strength you have and save strength out of Midian hand hado iyangge hado wangdang chongukba hado Gideon pei ngaya hoyangge heyanga iyangge wongnangbu hado Gideon de nyekanga nanga hado Midian lan yakbu Israel khadalan yenlak chingna daidok sha ida hado nyangdam nyangge ima wonginang bukada iya hangino yimeng bukada heyangbu kawang angel ida iwa wongnang bukada heyanga warrior hado wihok okpuba kada nanga taya hado Israel lan Midian lan yakbu yendok sha yoonga ida ayong nemeng adam nangge iya yoonga okpuba nemeng adam nangge hado kawang ayok khangwinang tamana dainang tamana hangino yimeng se heyangbu kawanga hado nang yang tau tamada hado wong payang ona hado Gideon de kawanga hado nyengadambu ya panja ngi ona hado chingna hado Gideon na I khadalan yenlak chingna mabu tuilangbu pungau de leidai gama ngina heyangbu tawa short ma hado ibuna awa tawa Gideon na I khadalan hado mabu khadalan iya voya ya yangi vihok de dalak chingna heyanga iya tawa I khadalan yaanga hado wiyok de talak china tembu ya panjamo yangi hewan de kawanga ida hado yangi hado nang shibailan nang boy yakwalan iman de ido awena nyamma te yabe mi be hokak china awena nyamma nanna te yabe hado lana yuinok de le igina tam de psha I hado yangi hado Judges chapter 7 verse 3 ma hado ngigla
Terma Israel Katalan, Hado Naumelan, Hado Vihok the Dalaxina Libu, Lan, Kada 22,000. Iman Yambu Shina Iman Yuinok the Leji Maenge. 22,000 Moya, Yambu Shina, Poi Kaigana, 22,000 kan, Chukra kan, Nijulaga Kore, Koragana Jeshi. Idu Pichi Debi, Aro Kiman Pachigana Taisha, Iduan Aro Chijon Ba Lui Jagana, Ektan Nati de Lui Jashe, Tate Pani Kavaletishe. Nijukinaga Kavalasa, Idu Pani Kavi Goina Tishe. Itu then the Kunubado Hat de Lugana Pani Kashe, Kunubado, Homaigana, Du Gutaba Khanishina, Pani Inaga Kashi. Itu kan Majode, Gutaba Khan Shina Kagan, Itu kan Alak Rakishe, Hat de Lugana Kagan Alak Rakishe. Tate Homaigana Inaga Kagan 300 Jun Tagishe. Aro Tushakan Aro Korabotishe. 300 Jun he Tai Idu. Mitian kan lobode war guru bole itu hani luigena jeshi. Aro itu mitian kan peshi thaki gena Israel kan ge poi khelai gena thaga. Itu kan lobode khili bole tai kan ge haide do iman nai. Hoile bi tai kan itu ge khili bole itu kan 300 jun tai kan select kuri gena luija. Aro itu issue tai kan lobode thaga. Itu by faith Tengah pu bahai, hado vihok the dialog cina, hado tembu yapan, hado wa yapan demana ni ona. Heyang hado Judges chapter 7 verse 13, hado the chama de kunang. Verse 13, 14 ma, over chijon, bay mui, lehuya, kada chawa I sembada mangja I mo I jai, heyang haka I, lehuya, tewa mangja mang. Hayang chaido perle anja teman midian lakchung de toiloi ta hayang ninok de sheng hayang teu power sheng tamyang hado tui tai tam hayang lekhe lep hayang kha tok de tui da hayang I sembawa chana I hado Israel kada cha Jos aha Gideon yang low Dr. Kai a low hango yichija I yang ma kawang Midian hayang kung kong gembu fan padagi hado Midian nan katalan nan ngau hado Gideon na jaibu Midian kan taikan ekta jagade taikan ruka ekta game banagina thakise itu jagade itu Gideon tai rati de itu laga game de cha dem de Itu kem osore punja dan de tai bra kunna laga chukra tuida bra ekta chukra bra dai laga sapna ko laga itu ase dai laga sapna gi arofat dai laga nija ekta sati bra itu translate kurise itu chition laga hatte amihan tishe ko laga ekta thakise itu bishida aro itu chition tai bishi mun tamor hoje inega hoigena itu chition khan dai laga sipahi kan 300 junba itu kiman bishibi thaga itu Midian kan ge tai kan itu khilishi hoili bi tai kan itu lokhan logode tai kan war do mari gena khilane hoili bi tai kan laga hatte thaga itu sound guri gena tai kan chip ekdam sound di gena tai kan itu alak corner de tai kan itu issue laga nam ucha guri gena pura dande itu Midian kan ekta ke mari gena tai kan itu khotom gurise aro alak jaga de tai kan bolai jeshi itu issue laga ekta miracle ekta thakise itu Gideon tai ekdam meaning ne thaka ekta manu hoil na thakilebi itu issue ba tai ge kidia tai ge select kurigena tai ge choose kurigena tai ge itu kam dia dende itu time debi tai ekta viswas to itu aise kile itu issue do hosabi ami logode aseni ki tai chani jese itu issue ba tai ge phatai dia laga kiman itu Midian kan manubra Israel kan kiman thaga kan itu kan sok phoi khaina thaga dande tai ekdam chudu khor family kan tai kan laga khandan chudu tade jonom bura laga ekta manu hoilibi itu kan logode khili bole itu mun tamo howa laga ro tai laga biswas thakisi itu faith itu bimoi hado adengla pu taman bimoi abe hado bungnang adanna taman adengina abe adengla pu yenang yabe mongsuye danang hayang hango yeleng ok hado jangi ong hayang bo hado adengla pu khadalan ma hado mo abe mongyong ma danang
hayang hado se lengok nang hayang teu kan kawang mon hayang kawang nang hado jition be kawang nang gi hayang hado se lengok yang gi hayang hado midian lan be hokak singna da hado ngan hayang hado bong hado da kawang apa da nang gi teu ba jokak singna teu ba lana teu nyamma jite hayang be kawang da hangi ba nyanga be hado lengak singna mongyong hado tai bu panja ni onang hayang boy teman ayen be heu teman yo pana sesui bu pana teman debu hado kaya teman yo sepang se semyang bu pana teman menga taina hado teman atenglak bu langse ma ataina hado chingna teman yelak pa kawang ngau ma hayang yelak pa wongnang akungong hado kawang ngau over chijon de payabe ida hado atenglak bu payu pe hayang im hado wong bayu pe hado chingna hado atenglak bu jaibu ma penang sharu yungino hayang hado kawang ngau jaibu kai nasi temanda hado dengan pu penang hayang hado kaya kawang temanda bungang tenang Deuteronomy chapter 28 verse 7 de hado mo hado yungino viva oyen nang pai hoklak yongwan bawa nang sisoma nau demlak nang pai tei iman lamja ma pelak hepoi iman lamyu nyet kaya yana Hadlak. Hado kawang mo kama, hado se lengak, hado kawang hado jidion pe mo yang Israelan pe yang mabu vibala nang pe hoklak singna imana nang pe teya akan jama pe ya boy hado imana nyampu mabu kan be imana patta dalak si ibu hado jidion te nyamma hayang mabu midianlan hega patta dayangi hayang ado me Israelan opu mo yang hado yang panjang ya om hado adenglak pukaya lansa temanda jeleye tamnang jopa bu opana menga tamnang ektam nepara ekta manu hoigena thagilebi ektam ekun na thakala ekta manu hoilebi idu biswas pra apni ge ami laga life change kuro pare faith can change every circumstance amen ge idu kinaga situation de thagilebi idu circumstance itu amian ke itu biswas pai change ko diwo payo amian ba last week amigan huni se rahaf tai kinaga be pia manu thakilibi tai ekdam prostitute thakilibi tai ge ekta phal manu banai disi itu do biswas pra itu amian laga life to panabo itu bra amian itu biswas to lagi kuno baba koibo ko biswas ase ami example ami ge ekunai ekun khabole nai hole bi moi biswas de thaki ase itu do no hoy itu ge biswas no hoy apni ge ekun nai like example apni la khore ekun nai apni ekun nuguri hole bi apni ba biswas pa ini puhi ase hole apni do itu do foolish itu bi boss itu apni ba tu pra apni murbo hole bi apni ekta kiba puro lagi apni la ka biswas pra apni laga ami laga biswas pra ami ki ida ki kuri ase itu ba ami itu kuri ase ami laga biswas pra itu ami han pa kobo lagi apni laga biswas pra idia apni chuchu tangor ki laga kam hoilebi itu apni ba kura laga do apni laga biswas pa itu kuribo lagi inaga hole itu do apni gane itu do phal hobo hoilebi ami gan biswas ase koi gena apni pema hodem de apni do doctor ba likhi diala dawai na khai gena phelai dile itu do biswas noy itu apni phal no hobo pare hoilebi apni biswas ase apni ba chani ase ki laga pema ase doctor ba ki likhi dise itu apni ba itu biswas ba itu dawai do khabo lagi apni phal hobo itu ami gan faith without work is dead itu biswas kam thagibo lagi biswas ase koi gena puri thaka itu bi nohoi hoilebi ami gan laga kam ami gan laga biswas logode eki chabole ami gan itu try korbo lagi ami gan ba koi ami gan laga life te ami laga life to ami laga parents by pia bura se example ami ge ekun kuribo tiana itu ba ami diada pia hoise ami han blame kori nichu bi blame kori thaise example hoilebi kidia ami han tango hoi jagena apni do jana ekta manu hoi chale do apni ekta kuribo pari gena tango hoi chale do itia apni itu parents de blame korile itu do thik nai itu koi biswas pra ami han itu nichu laga life to kinega age jabo itu ami kan kuribole try kuribo lagi ami la life de itia saat ngohpu yapan hayang nang ngohpu hado ajing condition hado
hado agent responsible. Itia apni ki kuri kena ase, itu to apni laga ekta responsible ase. Apni laga life de. Itia apni laga life ki naga condition da ase, itu pra olai jabole, itu pra apni itu kuri bole, apni laga responsible ase. Hoile भी अपनी इधर तो एकता मानोगे दूसरा अपने गला साथी के अपनी लगा पेरेंट्स से अपनी प्लेन करी के ना पूरी जाके ले दो इधर के विश्वास न कोई होले भी अमी गल लगा इधर तो अमी ला रिस्पांसिबल एकता से इधर अमी करू बोला के इधर बा अमी इधर फाल करी के ना चाहो लगे इधर अपनी ला विश्वास रखी ले इधर अपनी लगा भावना के अपनी पूंजी वो बढ़े इधर के कोई विश्वास फेथ इधर के कोस इधर बा अमी गल इधर फेथ प्राकिन का आगे जाओ विश्वास तो किनेगा आगे ले जाओ अपनी तो होपलेस थाकी वो पड़े एग्जांपल एकदम होप ने थाका लगा लाइफ एकता इतिया लगा सिचुएशन दे अपनी किनेगा भी नुकुरा लगा एकता कंडीशन अपनी लोक पाएगा ना थाकी वो पड़े होले भी इतिया लगा अपनी ला सिचुएशन दे होपलेस थाका दो अपनी तो होपफुल एकता होबले इदो अपनी लगा लाइफ दे इदो अपनी ला रिस्पांसिबल है इदो अमेगन इदो जाने बोले अमेगन इसी इम्पोर्टेंट है itu apni laga विश्वास पे अपनी itu आगे दे ले जाओ पड़े होले भी इधर अपनी एकदम होप नहीं एक की लगा लाइन भी होप itu hopeless আছে कोई के ना अपनी तारीख पूरी चले दो एकदम अपनी दो न थकाई हो जाओ itu बा अमेगन itu hopeless थका दो अपनी hopeful हो बोले itu अपनी लगा responsible itu अमेगन अजीबरा itu विश्वास तो रखी के ना जाओ लगे कि अपने के विश्वास रखी के ना से what you believe that is your choice itu कोई अपने की विश्वास रखी के ना आसे की क्या अपने बिलीफ रखी आसे itu तो अपनी लगा एक चूज आसे अपनी पाए itu तो कुरुबो लगे कोई के ना अपनी एक चूज कुरुबो लगे itu के अपनी पुंजीबो लगे itu के कोई विश्वास आरो itu विश्वास faith is like a journey itu भी कोई अन्य लगा लाइफ ते एक journey आसे अन्य लगा लाइफ ते बेराई जा लगा एक journey निशना आसे किमान बिया किमान तुप्रा अपनी लगा लाइफ की नगा आइसे पहिला इतु निसिनाय थाकी बोले नहय पिसि तुपि पाइगेन आइबो परे हले बि इदु एकदम इदु आमी लगा लाइफ दे इदु एकटा जर्नी आसे इदु आगिरे फेराय जाबले किमान जाबो पारिबो इदु आमी ला विश्वास बा अपनी लगा चुस्ते अपनी जाबले इदु आमी ला विश्वास तो राखिबो लागे हले बि आमी हान इदु नजानिले आमी लगा लाइफ दे तुप्रा आमी हान ओलाइगेना जाबले न पारा हो जाबो itu ba hotai every day ami langa life de aha laga situation pia phal sob ami han ge lok kura laga itu kan sob to apni laga biswas apni laga faith te apni ge test pi ahi itu ge ami han chiti bolage hotai apni ami han laga faith biswas de hotai itu test to ahi itu ge chiti bole tate pass hobole ami han laga hope विश्वास फेथ तो अमेगन रखीगना इदु इशोगे अमेगन विश्वास रखीगना आगे जाबले अमेगन ट्राई रुबो अमेगन लगा लाइफ दे पिसिबाक अमेगन लगा लाइफ दे अमेगन पताय तुक आहादम दे इदु इशोबी पाहुरी जाय आरो तुक टाइम दे ही अमेगन इशोगे याद करी इदु लगा नहय हलेबी होताय डेली अमेगन लगा लाइफ दे नि फिबु अयेनमे तमान हादो खावं तमान मा चिनदे आंगा बुंगा हे हादो अदंला कुबाय तमान केम ताइगमा हादो याफान यमैबु हेंगा मैबु माबु हादो याथुशौ तमान बहबु वंगyak wangai हादो असेमा हादो अदंला पु तमान अंगमा तमाना सेवदे तमान ताइबु ओगला दौखैमा तमाना हादो कावं द अदंला पुआ हेंगा हादो कावंगाम इबुके हादो अदंला पुआ चाइबु मबु पैबु हेंगा हादो कावंगाव चाइबु गायनासि हादो तमाना हादो अदंला पु पैना दौखै मा हादो अदंला पु हादो खावंगाव तमाना चाइबु हादो तमाना चिन्दा आंला कुंबों हे आं नि पिबु मा तमाना लंगु तुसोमा तमान हादो दंग ओपक्सिना तमान नांगा कुंबों तमान पुबु नां पुबु हे आं तौ तमान पुबु योंगा योपु नक्सा मा तमान पु यांगे ले पुजामा योंगा यमै बु याफान नक्सा जामो तमान पु पाइ चोंयांगे हे yang boy तमान चोंयांग हेमा तमाना हादो युइ सांगा नांगा ओपु सिना nang mo o tailak sina hado nang adem di tang mo hado jingme tamana mi de yu ba de tamana hado plan ne menga mo kuma hado ma tamana hamu ko gi nang la heyang boy mi lai nan bala na hado gi nang pu bunyi ya yo ngo tu ye pu yang ge heyang boy li bunyi ya hak pa na menga di ra ko bom sha hado gi nang deu jingna hado wa leng balan hado yo ngo sang yak ka tu leng balan
Hayang hado Ütinglak pu yuya Ütinglak pu angbalan hadolan ibu nang. Hadolan tui oknang hayang hadolan yelak pa yuya yen mo oklak sina hado alam dewo oknang. Hayang hadolan be kawang umnang. Hangsina hado Ütinglak pu Ütinglak nang ge shasha mo uri ibu ni ji. Nang tui show nang jing hard work hado ma kawang umnang. Hado jingna hado kawang hado teman alam hado galak. Hayang tengi nang hangi ba yapan mo nang ge ngai nang hangi ba na melak. Hado teman hado teman Ütinglak pu kaya hado ase opa aji abni laga situation abni laga condition ki ase abni ki bhabi gena ase ki kuntu sitte abni ki jakade thagi bole mon ase itu abni la biswas opore ase itu abni laga choice opore itu amengan aji itu amengan jani bolagi hado jingna teman Ütinglak pu teman ma jenda alak hado teman kawanga phoibu hado bali yalak ya muhiman ba teman li yalak hado teman dewa lembu kaya phoibon bo dewa hayang bo dewa muhiman ya huma dewa lembu kaya muhiman dewa hado teman yen pe teman lembu teman nanga hangi baleng hayang dewa hangi baleng hayang dewa hangi bangau hado teman deunang hado teman hado singaku mo life ma teman yen ma hado teman pe hado deunang hado teman lembu mu teman deunang hado inang hayang hado Ütinglak pu hado kawang ngau pe chamse tai ma mohiman na melak dau khema temana hado sangbu ba lilak heya mai bu ba lilak hado temana hado choose ne melak mo hado kawang ngau ma everlasting life eternal life hado de belak sine teman hado ma Ütinglak pu teman molak mo hado Ütinglak pu kai na si seleng ongnang hayang yen jele damnang hayang tengi bu yapan bu ngai bu yapan da hangga dailak hado teman Ütinglak pu tang mo balak dau khema hado Ütinglak pu he teman Ütinglak pu hado Ütinglak pu kaya lansibu jatu show yapan hado circumstance hado aseda jele okpu teman ni benam hayang hado yapan ting teman be honang hayang bu teman hado sangbu yapan hewande teman kawang de blame na sa myang ngonang hado kaya teman de jelak pe teman be shushi bu honang hayang jelak pe teman temu ngai ok pe teman sota jinang dau khema hado kawang te Ütinglak pu pe hayang kawang ngau chin de teman te de pu pe hado teman tini bu yapan bu ngai bu ta hangga teman kema dalak hado teman yelak pa nang Ütinglak pu de nang yelak pa hado nang choose ne melak bo hayang te ba ngoi lak sene moilang nang hau se kawang ngau me ke so no hang adam nang yena changi kawang yelak moi man pa hei ma teman yelak pa continue ne mengai dalak thank you